Bravo. Gdje je konj? Ej, koji ti je još jedna? Koji mi je šta? Da! Može. Pa dobro, šta hoćeš? Ma, našao sam one dva neprijatelja one dvije budale. Šta? Šta ih ne ubiješ? Pokušao sam, ne daju se. Gdje su? Evo tu su kod mene. Stižem. Gdje? Evo, aj pogodi. U birtiju. Aj, bok. Eto. I onda on meni kaže da sam jako. Tko ste vi? Ili još bolje, što ste vi? Ako nećemo na taj način, možemo natežiti. Idiot. Budala. Hvala. Jes baš morate reći. Sada budim.Kud sad naše vrijeme za spavanje? Što si pio onaj konjak od jučer one večeri? Od konja. Čudna je ta majka priroda. Imam najboljeg partnera na svijetu. Znači ovo rat. Znaš ti da je rat opasan? Ne, nisam znao. Pa sad znaš. Šta si rekao? Da je on glup. Ko je on? Sve 8 sedmice uključuješ sa tim. Aha. Čekaj. What? Šta si to rekao? Šta si to rekao? Pa mi smo partneri. Nismo više, boga. E pa kad si glup. Šta si vi?